тылне булдыр Чувашиян наци телегуравын эфиринжи республика шене хабарзын ярымы студире Маргарита Мельникова пирин паян хикаларымра. Эне усраганзыне республика кыснынжен субсидий барашы. Унвали күчал пілдергенжен сагыр процент ытлара хукша ойырна. Чаваш енри чилай халық урал жипаллы сумлы ячын вумбилік хастарду бышре кашни вишемыш храрым. Шубашкар пазары умынжи хевелшаврын штудагана урықшере кужарбала е 5 килограмм туяган скульптурына тегенесте жоқ. Үйдава уйжы хула порталды сазылав татса бары. Егебенде вон закырмыш шулда Керчи политехника колледжинже, кажалчы уйхенже хузанды школда нумай булмать, Пермри патшалық университетинже пулны сингерлі пулынзенже, айыпсыр вун-вун шамрық пурнышы дадылже. Сураланны земде сақалмар. Веренде учреждениезенже харушсырлық ергене үстерестезен мін думалла. Үйду чынны бехтешивеч, кунберги террора хириш кірежеген комиссин черетсер ларывынже галашрыш. Вренде учреждение зене терленчен дерслеща. Харушсырлых ергезене тебештересі тада террордан зыхланасы де шагында керет. Шабахта хузанда тада Пермре булны іштем кушетмен нектар сабараща. Пелючерчезене тада взен таврашне харушсырлых падебештерес енебе Федерация жайынче пахсадухны ежинузене пурныше кіртпелене балыртре Олег Николаев. Кунда хеш пожал шаврны жашинчен галаган сакуна улшынузем кірдесі де лицензия илмели ергене пахсадухасы де керет. Район хулазенче вырнашна ажаз-ажызембе шкул сенде ирге хуральны штенезембе таджи шығынза ишлемели не азынчиш пухыннызем. Минбур пілі учреждение сенче халі профилактика ежеземірдеші. Террорай хириш крежесі вара патшалық организен гнамар кашны гражданинын тивише. Олег Николаев ирне сазылавра Рашей патшалық думине суйланны депутатсын беділ бүлже. Тәпрен елзен калажу республика ердулікебе Мускава ішлемек аяган халық елжізен пірлегі тіллевізім тавра бүлже. Везене пұрны жагыртме Чувашиен пушлығы, везене пірлештерзе хойне еврлі анлалатны правительство ергелемезінет. Каждый работает на своем месте. Патшалық думин депутат жзем, правительство пайда жзем, тада патшалық канажын депутат жзем, кашны ех парберне ынланзат уйза ишлезен, хыснары бәдем укша денге туғышлы узыгурма булдары бір. Шаплавара шаржыл президентже пирен умалардаган телевзіне пурныжа кірдейі бір. Анлалатны правительство ешне халық суйланы депутатсем декереш. Россия думинде Чувашиян жындарышма я тухнызем Олег Николаев сәневне ырлаза ежінжеш. Алена Аршинова ба Анатолий Аксаков патшалық думинде унченде булны. Республика Адалановын ыйдывне лайық плеща. Алла Салаева вара Чувашиян правительственде темеже жыл ішлет. Врендю сывлық сықлавет адағыты социалы ыйдусене демлет. Тәлбулура уйрым дыдымсенже тумалы ешсене балыртреш. Зен пызык пая шинзен кулленхи бурнышне бірза девет. Таза жылба, квак шулымба девештересі, шамрықсене адаланма майзем дузабарасы, асла орава ытлара активлі хуйрасы. Усламышне бушнаган зенеті полышу кирлі. Экономикара цифры зембе анлыра хузу курмалла. Шак тірлевсене бурнышлама шаржив жайынже программы зем булышмалла. Вазенже Чувашиян дюбине үстересі патшалық думен депутат зенже нумай келет. Халық эл жезен вара республика правительстве тажы жығынза ишлемелле. Чувашиян рейкашни министерство федерации жайынже думалы әшсене балыртмалла. Вырынды хайды дымлықта пужарулы буласа жанадып. Тері Олег Николаев. Республика Гларамвали Александр Магарин, Сергей Емельянов. Аслы оруризен финанс пілевне үстермелле. Ватызем ұқша денгебе тіріс ұзығырма пілешшебек туйынат. Анжақта візем ұлдавжызен аллыне час-час әлікне тісліксем шакна хиришлеші. Шавнамай тивешлі кануризен финанс пілевне үстерме республикари волавыштенже віренду урогыземірдеші. Паян финанс енебе ытларах пілне негамада чырмандармас. Шағы шинна ұқша денге перегетлеме, тада шыржыв экономикин уйрым енезіне онланма май барад. Вада жінзенжен чылай же кредит картызембе узығырма пілмеші. Коммуналы полужузем жінде почтара дүлеші. Мобильный бан перги варавызем илтменде. Хыш вада многе булышныбе узығыратха. Аслы орурезіне финанс пілівне үстерме тванезем жеч полушмашы. Наци влав жінде куенебе тивишліган урезіне ядарлаза врендеші. Халие взем компьютер усталых не ожағывашы. Интернет ушлыхне тухма вренеще. На ближайшие 3 месяца. Финанс пелевне үстері себе шидес веже уйықвали веже тема суйлана. Шем алданах финанс хорошырлығы бірге каласа бары бұр. Улдавжы зінжен сықланма варенде бар. Финанс пирамидызіне тюрек тупса балыртмата да туянаганзен правезіне хүделі себе уроксе мертері бір. Финанс пелевен шкулен теллеве, ваттезіне ұқша денге шаврыны же бірге каласа барасы, куленге идузіне татсабама пулыжасы. Эмет шуғыжа пурны жагіртмешкен ядарлы меслетпе палаштарасы. Унда жауын беге
Пирмрех нухратпа кашнигон нумай тагакламазыр узугурма врендеща. Финанс пілімне үстермелі урок авануйген ширимді хырмышынже ирдеть. Унда аслы орури пуржинда худшынма булдарать. Республика Гларом Вали Елизавета Цветкова, Екатерина Никитко, Юрий Марков. Шуллахи вақытрас сәтхағы жақны ялғалықны ойрымақ калаштарад. Әне тұдаганзен шулдалығын кереғі штабқырынжеде тардықса тұрышма девет. Кана жуда елзе пәлдір регион ердюліге сәт параган әне тұдаган кел құжалығызіне хушмаук шапарса хавғаландардыншы. Көжалда шаплақ пүлжі. Тәрі вұқшыне хушма құжалық тұдаган вадырбилік пене яғын шин ilme бұлдарад. Она чырдаварын сутыл хақне тада кел құжалығынжи әнезен ешіне сықлаза хаварас тәллевбе пама ежынна. Республика хыснынже көжал пілдіргі беталнаштарзан сагыр процент ытлара хукша ойырна халлехе, қырық сагыр пен өнежін шыралы 20 миллион тенге ытла жүлене. Ел хужалық министерственжен пілдерні дырық, елік Комсомольский, Красноармейский, Мургаш, Вармар, елчік районезінже тәрі өкшіне түлезе татныба бәрек. Парачка башу-башка районынже көйенебе ішлемелік бұрға. Кажал кыш нумайрах пылдырхерен, біріне бүшіне игі бінде твачыр денге, шыр денге нумайрах бұқсағварына, игене болзан виші бінде твачыр денге кашне енежін, вишіне тада нумайрах болзан твады бінде твачыр денге кашне енежін. Чак субсидине, келді ұқшма құжалық сәнжайне дыдаганзене, пама бюджетра шыр шитмел 1 миллион денге ұқша бұқсағварына. Кожылы вирус сарылма бұшланыранба кәжекеге жылшы дейд. Тембек тұрышсанда ковид-19 қыр ешмас. Ошы жандалы хыжа юлзанақ рашшейре кожылы вирус пачырлегензен ежі үсме бұшлары. Иртіне талықра сағыржа жирымшин пұрнышран ойрылына. Конбек пызықадарду уйық каялла болнычы. Чываш енреде чырлегензен шужы үзейд. Кожылы вирус алғасма бұшланыран бачы вашенре вадар вижі бинде вишер тахырун 20 черлене візінжен тахырвун 1% сывалына. Вадар бинде икшіре яғын шин сыватмышан сиплензе дұхна республикара чир шаклатнызен шучы куталықра шитмел жиже шин на житне, утмалвады шин кучере парындарына. Шел мур шин пұрнышне дешелемес, талықра сагыр шин пұрны житадылына. Паян хигуна тағажыр вон загыр пациент стационарлы тада амбулаторлы майба сипленет. Шалагайны чербе аптраганзен азырхан олы болмала. Вирус вой иліне вғытра сықлы хергене пұшықте малагалармалла. Ажалы шемнезіне хавғаландарма Рашей шайынже полыжу ұқши барашы. Паян амыжын капитале вижи, твачыр загырвын вижи пинде, сагыршыр загырвын загыр тенге беталнажать. Шиде шул шактыре ұқши, виші дулыде тахыр 13% үзет. Егебенде жеремекім шылда шемгере пірріміш ажа журалзан, пелік шырвежі бин тенге ұтларақ барыш. Ен женде шемге піррімішін пана сертификада ұқшана шавырма болсан, екімішіне журатсан візен хісіне ұлчыр ұтмылбелік бин ұтыла тенгелік бұянланма болдарайд. Пірріміші жын пана ұқшана тұғакланы болсан, шеде шул екімішіне журатсан патшалық шыр ұтмыл бір бине ұтла барайд. Шенелікте бұр шеде шулдан ку капитала ашы земдейлеші палақ бұрдемар. Сурагатла амыжын жен ажа журалзан ашы де көтеребе ұзығырма болдарайд. Шывра путны жинна мінле полышмалла, сирбедеген хадер тупсан мін думалла, ергене сықлама худшынаганзен мін пілмелле, ку идізен хуравне пагулны земганамар халы хурал жеземде чухлама девеш. Чаваш енрек жалхибет ватымыш худ чилай халы хурал жине суйларыш, ку сумлы ятшын вумбилек хастарду бышры, везен остын пілевебе пірле хойзен осталықне де кадартма дивры. Чаваш республикинжи чилай халы дуржникада илме шымылмар. Она вали малдан район тапхырынде жіндермелі. Шубашкара келзейін спортпа туслы бұлыне шерпетмелі. Медицины бұлы жүйбама білмелі. Сакунзенде чешкеріне де тартмала. Чи лайық халық хуралжи республика конкурсне ұчынаганзем пурде район шендері жизем. Візен шутне әлік районынжи Алина Андреева да греть. Хурал халық дүржінінде бұл икемір шулывы ғурать. Чундуртнебе гунда ішледеп. Районда сакунлықпа ергелі хужаландар тезе тұржат бір. Тет әлік хастаре. Спорт мероприятиесінде туслыбулнебе, манапиде комылы хама форма радыца дымашкан. Шинзене первая помощь, медицинская первая помощь пама, пулышмашкан. Пелюзем, хама кирледе зажутладып, шамбады бимана перегил жить. Халық хурал жезем чималдан шан шурым войхватнек дартмалла. Вырындан инжерек ситмелле, нумайрақ турдырмалла, клеткене шеклемелле, тада тыхнықтару дузак дартмалла. Метр 91.
Организма эрех песен лезен, шынзан, юн юхсан, чре тапма чарынзан. Халық хурал жезен премеш пулужу бамада білмелі. Взенжен шин зылық егінамар пурны жеде келет. И 2 раза. И снова приступаем к 30 нажатиям. И так до тех пор, пока приедет скорая помощь или кто-нибудь подменит. Чуваш Хенри Кашны районда да хулара халық хурали бұл. Ширмулды дружина пилік шыралы шинна пірлештерет. Херле хую жықса хурала дуғаганзем күжалги сагыр уйхра бір преступление да администратил ергене бұсына сагыр жүрітла чеслях тупса балартына. Тынзыр вурдаганзене, вурза бұқса, терслезе, пульсне терслезе, васкавлы пулыш да темеже хученде, жамбек чензе илзе. Розыскра булны чензене, де жамбек полицейсембе бірлет сажарный земде болма. Ирикле халық хурален ешне вунзага жолдан аслара хизине елеші. Сакуна ергене бұзаганзене онда ежінымашы. Халық дружинниге бұл ялда хизепле жинзенжен пәри, бұл яланақ малда бұлмадырыш малда. Хамыр хушта шанзабаны әже яланақ тюргымалба, тузайық термелі. Чилаих халық дружинниге яда гыжал варнар районинжи Галина Павлова жинзейлджи. Канаштада брачка в районинжи хастарзем и кемешпе вишшемеш пульджиш. Республика Гларамвалли, Алексей Зотиков, Игорь Зверев. Пулдарулықшын шер бин тенге шедешол регионзен шайынже драматургсен конкурсы ерде. Онда хучына стегензен театрзен валитша вашла пьеса жирмалла. Пужарова искусство жинызем мінлерек ежына шетада. Терев укшижен кам тубышмахадер конберги малала тепленрех. Драматургсен шакнашкал полдарулых тобы живай демеже шулгаяла да болна, а за елеща театр сенчетара жаганзем. Он жухнех шене воргыш парнелене был. Артисене хывгалану туеме без ценыш не тухмашаны шпана, курагансене тыткынлана. Шырагансене вара хайзем шинчень пальдерсе, адаланма майзем дузабана. Демеже шулгаяла иртне конкурса Арсений Тарасов драматургта, Ольга Тургайба-Бірле жирна, вешсе ердейше каексем пьеса бахудшынна болна. Керек мілі пьеса надо режиссер суйлазелет. Театра мілі пьеса дерлі, шағын ба, епшак пулужу хинегал бірсмақында шыржыр пинде тезе қалады резер. Арезем вали, шамбықсен вали, бір шыр пинне паны бұлтымчы, шамбықсен театрне, те бір шыр пинне паны бұлтымчы, Чеваш Академия драмы театрне, темезем нумай, тірлерем болма бұлдарашы. Вот театр айшанашкал тема керлі репертарды кал бір шанашкал, тема геле шамжден пьеса, шар театр земиртерзен хайзем в усибур. Шене конкурс ергелесіне білсен драматургсембе бардана артисемге тенех тезе гавгаланна. Тенех тезе галас келет. Пидигерлі бере паянхи драматурги, драматургсемгерлі, чавашсемгерлі. Паянхи гунжине візем тюррен бақшыр, шивичи дузем жеклетшір. Шак конкурс пулы жадех тедеп. Тубына шех візем, тада да интереслерек пьесызем пулзасын вара, театрда адаланя. Халықта жүре, чілгемірде бітме. Театр ішінізем чынлазақта чывашла жирна пьесызен жыравынже болна. Паян хигуна чаваш пьесызем сағал театрда. Чынақта кукуш күредех, лебір ытларақ чухне е классикана елет бір чавашла. Классикана е вырысларан чавашла күжарат прокоиндевыл, калатевыл пирін патра, аджазем валиде, аслызем валиде, чаваш пьесызем сағал некадардайд. Пьеса авалги пурныш видемебе паянхи кунатада пуласлаха шудатса бараса кадеща конкурс ергелі жүзем. Палах пьеса пулмаланде был, паянхи куда чехындарса, паянхи ялды бурныш міллерек, хула бурныш міллерек. Чавдерек дед пер міншіндезен талантлы ширав шесен пирен Чуваш республикинде пиден уммай. Таван чельхе Чуваш искусстве далансан жеш халық пуласлыға палырма болдырайд. Чене конкурс вара кое небе пулыжы. Епшанадып конкурс самбыксине халгаландары темдезесінде укша демилу тада унун пьесине театр илзеларда тени телекамада шунатландармалла. Самбада эбі хамда халгаланда кижіндім, савындым, хаваспах бұл конкурса хучынма палырдадып. Эшсене ига ойрымба хаклеш. Аслызем вали ширна пьеса, тада ачасымбе шамрыксем вали ширна пьеса. Конкурса хучына стеген сенчень кажал, юба ойыхынчень бушлаза, шидеш чулхи шертме ойыхынь паремажычень, заявка зем еженеч. Республика Галарам Вали, Юлия Дюкова, Николай Скворцов, Павел Ракитин.
Шубашкарды теп пазар урамынче лараган херарым күлебине ирден жүрен тәрлерен хақла. Чилая жана урық шерек ұжарма ұйтса хула администрацияне шығав жырна. Шактілі бе ұжы хула порталда сазыл авергелене. Кашние хойын шуғыш кымылне пілдерме бұлдарад. Вун жулгаяллах Шубашкарды теп пазар ураменже хевіл жаврын ұстаган земдіні болны. Візіне халалаза пазар хужизим егібінде вунултымы шулда палықлартны. Она темерден осталаны, пұғырба сырланы. Евырыжы 5 килограммран да ирдет, шербулинде авторы Паллумар. Паллах алоды салараган хирарыма кашние хойне майлы хақлад, ырлаганда севлегенде бұр. Переншітмен бұрны жапып қадардат. Парырдар қашым бір бұста бөлінгет. Хитре, Шубашкара ирлем күрдет, Шамбек. Постоянно похап рынога келжетсін. Мана кележетнен келемару береттімі. Әлі кележет малдаги отыра. Хал безразлично, ничего удающего жоқ. Лайық емге жоқ. В 2016 году Кай кежеге чедерме шығыр, укша деньги хурза парашы, хирарым күлеби батне бұрза жүрегензе. Шинзем чынақта купалыға илме итса сазылазан теп пазара шалалардат пыр. Шакнада азырғаттар зағвармала, харбыр усламшызен палықларда зөмен малдан хула администрациян ирегілмелі. Купалыға візем пирімбек анашлаза лартман. Шубашкарда пурнаган зем хозин коммуне ужы хула порталда хозин жуғышне білдерме бұдараща. Республика Гларумбали, Регина Кубайкина, Ольга Алексеева, Георгий Кривошеин, Павел Ракитин. Шул зерен, шу уйхенжен бұшлаза, шурла уйхечен, пурнаган вырына ежілрех таваз, илемгірдес енебе, тубы жойырдет. Конкурс сумыде, худшына стегензен ежіде үссе бұрад. Кажалында вунбір муниципалитетран үшсем дыратына. Шубашкар хулы вунбелік проектсіне, шендер жүзін ешіне Ермалаев урамынжи нумай хватерлі жүртсенже пурнаган земдегене. Піррамыш вырын шынзе елме пулдарны хастарзембе сиреде палаштарат бар. Кунда чунба илемлі типтерлі ішчен жінзен бұрынны түрек күрнайд. Шандалығы жытма бұшлазан мінзевичене терлі жесілжежексем күжа елірдеші. Тутлы жыжы вара таврана сарылайд. Шешкезем вырында бұрынаган сене шешмар ирден жүрене де хаваслығы мұлдуын барнелеші. Ири давра хужаланаган тербелік пе құтлық педемеше юратса чундан тұрышса бұрнышланы не балырдайд. Кунда Раиса Митрофановын тюбите бұр. Эбі мен біжікірен жалдан журалза өсіне, ажаранбақ, шучандалық илемне курза келенне. Пиде этот самый шаг шурда кушса келзен, манын эмитсен булны шагында ларда шуғышпа. Чежексіне, мінзіне, варай бір күршізімбе калашса, земде манба келешіш. Перенеже шагынбек пызы хақпа хақланы бере савындарат, тада тұржулы ішлеме хавғандарат. Республика жайынче иртерне тубышура кышал терли район хуларан хирхе яхын иштиратна. Кунда социал дыдым учреждение семде, уйрым хушалых тыцадраган семде, нумай хваттерли шурсенче бурнаган семде худшына. Маладухаган сине пилик номинации бе балартна. Взене валих иснаран, два черчичи бенденги ытла уйрна. Республика Гларумбали, Татьяна Раевская, Татьяна Молокова, Бахтияр Велиев. Коперинкаларым райолашки хыбар бульже, кызыклы болума, район хулари шенлихе сынлаган видеозене перембада саккар тағыржа ширемулта ширембірі, пиллік ширембірі, номер бе ярзабама, шынгравлаза ешірза пілдерме болдарадыр ебі вара зерембесу болашадып, чибер елар эфирда тепредлі болучен.